Yebo, Zimbabwe muhle, mthakazo muhle, okhulumayo nguMike Hove, umsakazo waseStudio 7. Imolethilela uhlelo lwethu labasakhulayo, uhlelo The Connection esilethilela amaviki yonke khonapha ku Facebook, kukhasi lethu le VOA Ndebele. NgoLwesibili uhlelo luqala ngo8 PM bese luqhuba ngo9 PM. Zulukandaba ngifisa ukuninxusa ukuthi sihlangane namhla kuhlelo ngo8 ntambama lapho sixoxa ngokubhekane labantwana besikolo kanye labazali ngesikhathi kuvulwa isikole eZimbabwe. Mthakazo muhle yazi abafundi kanye labazali bayakhala ngempela besithi imali yokubhadala ischool fees abalayo. Bathi isibiza imali enengi okumangalisayo. Bathi imali yokuthenga abo school uniform, imali yokuthengela abantwana ukudla, bathi ha dololo abalayo. Ngesikhathi sinye sikhangela ababalisi, abo-teacher, bathi bona imali abayiholayo bathi iphansi kakhulu, bathi iphansi okumangalisayo. Bathi namhla ngeke bahambe esikolo, ngeke bahambe emsebenzini ngenxa yokuthi imali abayitholayo iphansi kakhulu. Bathi bona they won't be going back emsebenzini kusiyafika isikhathi lapho either uhulumende uzababe ebabhadala ngedola leMelika 1 or number 2 baze behola imali ehambelana ndawonye nge-interbank rate. Engifisa ukuzwa kini Zulukandaba, laba abazabe bengena kuhlelo, number 1 likubona njani lokho kwenzakalayo elizweni? Number 2, lokhu kungaba kuyikwephulwa kwamalungelo abafundi na? Number 3, okumqoka kuyini okumele kwenzakale ukuze udaba lolu lulungisiswe? Abafisa ukungena kuhlelo lakho ukusibhalela khonapha kukhasi lethu le VOA Ndebele ku Facebook, lakho njalo usixhuma ku WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Thakazo muhle, Zimbabwe muhle, asihlanganele kuhlelo lethu labasakhulayo, uhlelo The Connection, lilami uMike Hove ngo8 ntambama. Bye bye.